Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ayat mana ia bergantan si isa usayan na makapantag si ko sabi ada ko pagkabubayaan wallahu ta'ala ang mga galabag. Kaya wallahu ta'ala na sa mga galabag ang mga pipya na adna mi'alirun sa hadis udina mi'alirun rasul sallallahu alaihi wasallam pada ko mga galabag kebubayaan si Allah Ta'ala. Tati gubasa Araba min ahabbil a'mali ila Allah Ta'ala. So pada ko kebubayaan ang mga galabag si Allah Ta'ala. Gyan kaya pagusayan tanong si na adna iya miyakatiten si ko Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Peter iyan sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah. So Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu na Peter iya na ini isang ko Nabi sallallahu alaihi wasallam anto na uno na galbag lebih pagkabubayaan sa ko Allah. Qal as-salatu ala waqtiha. Na ako na Peter Rasul sallallahu alaihi wasallam na susambayang si ko wakaton yan. Kala summa ay Peter yan man orian yan nanto na unumpan. Kal na Peter man Rasul sallallahu alaihi wasallam abirrul walidain. So kung so kapiya ikum bala alokas. Peter yan man na summa ay orian yan nanto na unumpan. Qal na Peter man Rasul sallallahu alaihi wasallam al jihadu fi sabilillah. So kung suka perang salalan sa Allah Ta'ala. Gian kaya mialu tanu siya hadis na pianu tulay Bukhari agus Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Mga urip no Allah Ta'ala gian kaya hadis na makanggugunan ako sa kasi siapa mga sahabat radhiyallahu anhum sa ko kapapagan nada o pakanggay kira naguna apa de ko mga betar sa ko agamairan nagupar sa giyang kaya dunia. Suatigin so Muslim atitu Muslim na sa kaniyan so siapa niyan so kaperawatan yan udi nagyang ko to kaperawatan yan sa ko mga sahabat radhiyallahu anhum. Saya ko mga paparangayaniran na gusto mga ulaw-ulairan. Pada penama dia dalam segi yang kaya hadis. Lagi yang ko to akala kalbihan wallahu ta'ala. Wallahu ta'ala amya den kulang mantaman. Natunga na ya mala. Kalbihan ibubagay niyan siya kung na diba na mga uripnya na mga kaadniyan. Wallahu ta'ala nabiyaluin yan sa mga galibag. Kebubayaan sirkan yan na miya kadak-dakal. Pamana kena ubah so mga galibag kebubayaan si kong lagu tala na ba sa timan dua ka madakala mga galibag mga pipya kebubayaan sa kanyan mong lagu ta'ala na si ko kinggulalan nun oripan ko sa din sa kegaganyan nun nagyuti ka keparulian yan si ko kebubayaan irun mong lagu ta'ala. Katawan tanau pung kakabubay wong lagu ta'ala na napadagas ko mga tawa miya maguntong. Sopun sa mga galabag ka mga pipya giyanan sa mga sahabat radhiyallahu anhum ipigisiran sa ko Rasul sallallahu alaihi wasallam o anton anon kebubayan wong lagu ta'ala sa ko mga galabag. Natina sa mga galabag ka mga pipya natatafadalu fi ma bainaha wa kullama harasa al-muslim ala afdaliha kana a'zamul ajr. Udina kana a'zamu li ajrihi. So mga galba ka mga pipian na bide-bideanan udina miya ka pelalebia na miya ka lalaw ni balas na adem mana malumateng kana adem mana metu. Na sadin na sa kasi siapa kapan na guntaman yu muslim sa giyang goto aking gulalan ko makalalawan nun na miya belu ko na lebih mala bagi ini na balas. Sagi yang utak ini gulalan yang sangko tua maka lebih galebek. So pen semanga galebek
asub kububen wallahu ta'ala na miya kadak lakun amia alui udina ina lui rasul sallallahu alaihi wasallam na pada segian kanan na mga galba ka kububen sekanian wallahu ta'ala amia lui rasul sallallahu alaihi wasallam nagian kaya teluk paganeru nagian utu ada udina ada ussalati fi waqtiha jama'atan. So kitin dengan udina ketu nain seku sambayang seku orasian sarak seberjuma udina makam berjuma ka. Ikadua natigia na birrul walidain wal ihsanu ilaihim wa ta'atuhum. So kon soka pia seku bala alokas naguso ka pagede kiran ka ki dulu na kiran se sama pia naguso dinga kiran diga pangunutan si ko mbala alok saka pad sagi ang to mga galbakap ku ben wallahu ta'ala am ya'lu yu rasul sallallahu alaihi wasallam natin al jihadu fi sabilillahi li i'la'i kalimatillahi ta'ala so ka perang salalan si ko wallahu ta'ala sa paraan maka beger udinan maka purwa giang ko to agama wallahu ta'ala si sagiang kaya dunia. Sabab permau repnon lagu ta'ala na kaya sabutan tano adna mga galbaka mga pipiap kububen mon lagu ta'ala na sadun sa kapakala lebih akap kububen mon lagu ta'ala na gitu ni kala abalas ke ko antona ni bana mapaparate se ko kengulalan yanun tigan alwalidani huma sababu wujudil walad fi hadhihi alhaya na ino tano pipiap so Ambala ko sa pada isagiang kainan luyola rasul dina rasulullah sallallahu alaihi wasallam apad ko galbakap kuben wallahu ta'ala na sabab sa sumbala lokas na aya sabab kia adun wata sa isagiang kaya dunia ya belunia na manusia na mene sabab sa kumbala aloksian nasiran adua sumbala aloksian nasiran ni gugulalan sa ko ka siapa na gusto ka pergi patang si kuwata ay nimbotera munzu angkana fi batni ummihi si ko tende ya kia beru nian si ko kandang utianu inayan wa ila ayyusbiha rajulan qa'iman bi mas'uliyati satama samia beru ya sakanian na antuna ni banan namia beru ya tau a inggulalanian kegeganian na minggulalanian nagi yang atas tanggunganian sama tu natiya na sokon sombala alokas na falahu ma haqqun azimun wa wajibun kabir na adna kabnar irana mala na guad na mga pali ugata miya kala la kailangan na mingulala na giyang gutua bana watairan sallallahu ta'ala na sa amyalu niyan sa Quran pantag seko kabnar o dua lokas na tigena wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sallallahu ta'ala ni palle wati na giang gotoa ini palle watu kadna na ka da suat niu inun tasakanian nagusum bela lokas na pipiepian santo ni banana sampur na ka pipia pite mana na ka pipie kumbela lokas kena imma yablugan na indaka al-kibara ahaduhuma ame ko misampai so giang gotoa bela lokas so se ko kalokas udina misampai siram yarau taka siran ko kalau ko subna so isakiran na yarau taka dina riau taka ko kalok sian udina pale sirana dua kata una fala takul lahum auf bangga sirana keter wasaka teru antona ni bana marata gi nguta off pama ko kwana ka perarasan ubanga siran di perarasan na eter bangga kera na gi ngoto aka teru mapia sundung na kera na gi ngoto tunan di banana mbel apa-apa kau na giang gotoa pangalim bebanga keran sam lemu naguteru anga keran wa qul rabbirhamhuma kama rabbayan sagira neteru anga keran na giang gotoa pangani yang lana kalimon kasirana dua salagi dukia ambia terara kan se ko kaitu akan o sama to mangorip non lagu taala nanna kaya sabutan tanwa sumbala lokas na pedanan se ko mga galbek mga pipiap kuben Allah Ta'ala ayna pa kaurian tanurun na giang gotoa min afdalil a'mal al jihad fi sabilillahi wa da'wat ilay li nashri dinillahi fil ard na padagang ko mga
kipagala lebih mga galebek nagyang utaka perang salalan sa kong Allah Ta'ala nagusto dita no keran di kay panulun udina dita no di kay panulun udina sudi kay panulun sa ko agama kaan makadaya mang mabumbar sa agama tan agama Islam sa sagyang kaya liawa ulo pa agi ay mata na so mga nabi nan na ayagal bekeran udina menetaling umairan si sagyang kaya dunia nagyang to da'wa diran di kay panulun sakala Allah Ta'ala sa agama Allah Ta'ala na ayami pagi na tau sagyang kay dunia gina ni okay taka keswat Allah Ta'ala sa mga kanan mga orepnian ay pagin tawiran na suwagamatan wagama Islam paning takon Allah Ta'ala giang kaya mi aloy tanu si mga pantag sa giang kaya mga galbakap kuben Allah Ta'ala nan na minggulalan tanu nagusuad na mga peda mga galbakap kapakalbi nan na minggulalan tanu pen sa ay kapantag ira tanu kapatay nagiang goto kapakap mo muslim tanu upana nagun tamanan tanu nagiang goto mga galbakap na mga sugun wallah Gandud na kantakan so salam alang wa nabang sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.